Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kahenyo trap Youth Council Motion Road Circle hakashitarik ubnai jemang arja arpasau. Hapo kajing alam Presiden Usamla Los Bingbal Lingkhoi kilalet banjurip lang bar USDO katanat PWD Motion Road Division hadian kajing ujor jong kaseng haka arpunur tarik ubnai yong arja arpasau halor kajing tray torti yakatika surok mau serpat thaim West Khasi Hills kenang banlap laki jong ki khamat yakijing tray torti yakatika surok. Kinong kitkam ke HYC Motion Road kilaya thu bah kajing let jurip USDO haringkat kaseng ulalap dala kijong ki khmat bakidon ki katto kane tali ki jaka ki batray torti bat kim tray katkum ke DPR shushu ki laong ru bala tray yakate ke surok bakhat ar kilometer da kilai pu ar ngot ki kontraktor bat kidon ki kontraktor ki basyang da karong bompat tas da ka office bat nakalyang USDO ulap ha sange ban tray namar la penan kam da karong Prominent Sales Corporation Prominent B2 Bain haduk bakatanat badai pet kanyok bantas chwa ya ketika rong. Hadin ba kajing jurip jong ka SYC yang oblai iri unit man hak apun rutrik hadin ba kajing lap kajing torti jong surak namo sepat hayam ka jingjengai ka ba khatar kilometer hadin utai ndep ai kajing tho jujur u eksekutif engineer ya kajing long jingman namo surak ba hadin kota na klieng jong eksekutif engineer jong ka Motion Road Division udah khot ya USDO Nyok banyak pelajang mut halor kejeng long jengman jong surak akhirnya USDO lo kubur ya kejeng torti jong kinong tray ki bakat to kan kinong tray nam to yang surak mentah kesini nak klieng jong Motion Circle haringkat USDO office USDO ringkat di staff jong lewan jurip lang ya kini surak ngadu mo serpat adu hanya tayam milap dengan surak hoot nismutu ta hapdeng jong kejeng tray jong kini surak ke bakat ar kilometer mereka kinong tray kidon hadu live arnut di kontraktor ketung ke dia jong office Amar kata nilap dengan izin tray, hoit kidon kibas lang bandap, kidon ro kibak biang, par kibak kambun pat UI, da ke jing tray yang suruh kelong kebat torti. Kamtam nilap kijaka, kum hakane penuh yang kebak blay tayam, keba wat kebang itu wat ya ketika rong kebak dap lu ke UI bakalong pui. Te kum tanah keliang USDO lo kubur te barok da jung merengkat markmat jung ba ulak kularu ba yak te benta un sak phalek biang sa sin kumjuru ngilap ru leng ba kajing jurip jungi kani surak don ru kontraktor ba pentrai ngim nakling jungi ngim don kata expert ban tes nam ta kirong ndai namar da kajing ringkat jo SDO surun aku blai nam ta jungu lalap ba kidon kontraktor ki pentrai da kata karong ke ba kampat long ki da kaliang ke expert jungi kim bala padio ban tes tikna kum ta hakne sini bio ban sange eno kontraktor ki pentrai da kita kirong ki bom chama pat yo kajing tes lane kajing ibit lang ba jong ka uploading te sumjur nak liang jungi pen pau ka kajing ai kulai nam ta jong ka office jong ka USD jong executive engineer jong ka Motion Road Division bolos ngau kajing ud jong pa ba rang ka kajing ud jong SYC hakan ga snil of ha ya ki staff jong ki hapo jong office jong man la juri plang ban lap ai baro kajing long jong man surok nak liang jungi ai kulai nam ta jong ni kenturu i kontraktor jong pat sim la pendap cuma UI non kontraktor war ke bang 4 bu utang uwe umauru nam ta jom tray nam ta jom surok ke bang padap pat ru nam ta ban siang nam ta jom karong kan tu ki ba khamtam katkum ke jing thu jong ka office nam ta lambat ni pet ya ki kot kisla kalong ba ya kan surok udah tendar terus nam arjar apply bulan November ke kumta kate ka tendar kan katkum ke jing airport ke jong ki kan long khat pradnai te larangin khaina du kate bnai hadu umta haduk ta katai kalau sedang ban kutno ketkum ka krimen jongki tumtang kentu bat yaki makin snob ha ban lek kamploi bat kamtam kene keliur kam sawan kumni te knang ba kanom bu jing yaki nom snong bat kumjur nak liang yo office keluar mat jungi kum keseng bahkan sa sim kami te kontraktor ki bam pat idak haduk ta nam ta jing tray bat ya kita baro ni ap ni ngat ba jing start yo office min si yaki so ha apo jong pedong khan